بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mauli rin dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo nagbalik pakabiyaksahan sing kita niyo amuin naguta sinangkabulan karena sinialup taniyo sa rayaw-rayaw in bulan piyawidda sinallahu subhanahu wa ta'ala in karayawan niya na yari na isab kita niyo nagbalik pagkari asali kawiyaksahan sing kita niyo at tiap-tiap doon Jumaat biya nasin biyaw nini na hiatod na mo na isab maun kaniyo in pangadjian bunga sin pag-iman amin masi-masi kita niyo doon na pangadjian yan serta wala kita niyo nakalalaton dahil nga pangadjian bunga sin pag-iman hantara sing guru iban sin murid amin hindu sing guru ha murid nagbunga in pag-iman hanag hindu iban hinduan. Mga anak kapo namo puasin sa salam-salaman namo kaniyo na hiatod na mo na isab mo pahadarat sing kamo sabaran sinabutan sin pagpamahalaya kini hiatod na mo pahadarat sing kamo pagbalik-balikan na mo in pangadjian kawaun taniw ring akalam si mahasut si mahatinggi iwanday nga hadis sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Haruman ini in pangadjian na to hikaunum na daing hawalu pangadjian hindu sing murid hindu sing guru pamurid niya amuin nagbunga pakarayawan antara sing guru iwan sing murid niya ini kaunum ini mga tuan inagin niya haguru niya anni nazartu ilan nas fara'aitu kullan nasi minhum
يتوكلون على مخلوقات. هذا يتوكل على ماله ويتوكل على علمه ويتوكل على قوته ويتوكل على تجارته ويتوكل على صحته إلى غير ذلك. Inagin niya, guru niya, inhindo mo lang niya kako, piandang ko in manusia. Iatod ko in manusia, tinaiobserbahan niya, inhiwal si manusia. Sa kalilaw niya pangatod ko. Ha observation ko manusia, para ay tukulan nas, kita ko yung majority. Ing kamatauran si manusia, yatawakkaluna ala makhlukati. Nanangandul sila. Papiapan jari. Tiyo dahil nangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga piyangandulan nila, haja yatawakkal ala mali. Nangandul hataud sinalta. Hikarua, yatawakkalu ala kuwati. Nangandul hakusug. Hikatu, haja yatawakkalu ala ilmi. Nangandul ha ilmu niya sebab mataasin ilmu niya rin kata. Wa hadha yatawakkalu ala tijarati. Inya nangandul ha taud sin bisnis niya. Biya nahadjahan nangandul manusia hape panjari. Inajihin niya, guru niya, ampa ko na isabya pagbaus-baus. Wa nadartu ila kaulillahi subhanahu wa ta'ala, ampa ko lang na piandang. Bitadabbur wa ta'ammul. Laway rin at tadabbur. Biungdungan ko yung palman sinallahu ta'ala, hindok mukha ko. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Hisiw-siw sadya rin ang manusia. Dahil habang sa usog, ibang bang sa babae, maas ibang bata. Hitarakawa sa ibang way, wa man yatawakkal ala Allah, hisiw-siw rin kanila. Nangandul sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, in sila yan, pahuwa hasbu, in sila yan, hapagbaya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, mga anak ka po ng mga tiranan, mangannal kita ni marayaw sinji matuhamasa na to ini. Biya na sinasabot taniyad to. Biya itahapangad di anantara simuri diniwan singguro niya. Innaliling kulaw niya. Kamatauran si mano siya. Nangandul na hapya panjari. Wala na nangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impangandul patuhan samaratun min samaratil iman. Dahil mga bunga sin pamarat saya patuhan. Dahil mga bunga sin lingkat sin jantung pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin amal tanyo bulan Ramadan. Biya kita niyo sin Allah ta'ala magpalingkat.
Pagkay mano siya piuspus niya ng pagpalingkat ni hantara ni Iwan sim pagkahiniya. Ulong kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kita niuri kalupasan lingkat. Pinian kita niyo sin Allah ta'ala hang kabulan. Hipapalingkat kato taniw na tay taniw. Papalanuan kato taniw na tay taniw. Hipasutsi kato taniw na tay niyo habulan Ramadan. Limaway na tuanti musna. Alhamdulillah wa syukru lillah. Murah-murahan na dawat taniw. Limanu yung pangatayan taniw. Limingkat yung pangatayan taniw. Iwan na sutsi yung pangatayan taniw. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amwad timpunan sinlano. Amwad timpunan sin sutsi. Amwad timpunan sin lingkat. Hantara sin ipon iwan tag-ipon. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangandul patuhan. Manhajul anbiya'i war rusul. Min ladun Adam. Ila akhiril anbiya'i war rusul. Daingkan Adam alaihi salatu wassalam. Naraak sila sin Allah ta'ala iwan sin ummat niya. Iwan sin miyagad kanila. Salta atulan nila. Hantara sin kanabihan iwan sin mga miyagad kaniya. Subay sila rin mangandul haununun sabot taniwad to. Impangandul nila tudyo sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangandul man sila patuhan. Masanyang yung pangatayan nila. Pagsanyang sin pangatayan nila, si manyang day sabing kiabutangan sin pangatayan nila. Dahil nga sabab yan, si manyang yung kabuhi, iran sin kamatay. Ing kiabutangan sin pangandun, mahal nuh, doon siya jantung si manusia. Alamat sin atay malano, alamat sin atay sutsi, alamat pangilahan sin atay malingkat. Na misan na malingkat yung kita ni manusia papagkahinatu manusia. Apabila wala doon lingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magdaog. May inagi si malingkat usug, wailong na makaraog ka ako. Impamungisab si mangiusug, misan siya ni mangiusug, hikatapil dalaw ni Hansam. Wisan to ang pagdaog. Sabab di mawaya daw ni mga mangiusug. May kananan sa damangi na siya. Tadi mawaya daw. Natuhan banghataw iwantaw risan magdaog. Sarawa pagsilangan hisyo marayaw. Hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababihan mga kakasinamo, mga anak po ng pataurin tanim pangandul patuhan. Mangandulin ama, dahon ngayon anak ni mangandul patuhan. I'timadul qulubu ala Allah wa tatwidul umur ila Allah. Hipangandul tanim jantung tanim pakabayaan sin Tuhan.
hipangandul taniw in kabuhi taniw patuhan. Sabab dia ak kita niyo hapalman niya. Wa tawakkalu ala Allah. Harap niyo sadya patuhan mangandul. Nah, imama sila nangandul patuhan, nyanan niya. Mu'min da mga tuan. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Patuhan sadya mangandul beriman. Baran nila, ibansin ahli nila, maasbata usog babae, wala sila nangandula alta. Wala sila nangandula kusog. Wala sila nangandula kuniksin nila tudyo pa isiyo-siyo. Sagawa. Ya'tamiduna ala Allah. Nangandul sila pa Allah Ta'ala, iangad nila in atulan. Biyadinin atulan iangad nila. Hinang nila in sabab kabayaan sintuhan. Nahinang nila mamin sabab kabayaan sintuhan. Ampa nila tiukbal. Ingkatan pakaradyaan nila. Manahut maaslag. Tudyo pamahasud si mahatinggi. Amo yan mga tuan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Inday hamanga. Hipaghalulay sing kasusahan. Kinugdan hamahadya na hamasa na to ini. Bang sayuhon. Sarayaw-rayaw ummatin. Bang sarayaw-rayaw ummat. Kugdan yung pagtagipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. At pabila kinugdan yung pagtagipon nila patuhan, way kasusahan nila. May tayad to. Janji si mahasud si mahatinggi kanila. An la takhapu. Wa la tahjanu. Janji sinallahu ta'ala kanila. May ta sila janjian. Allahu waliyul lazina amanu. Sabab kakasi sila si mahasud si mahatinggi. Dahil nga sabab yan, mga anak po, magkarunahan kita niyo magpakasipatuhan. Di karunahan taniyo magpakasihatao. Lima sana yung katandong niya inikato taniyo. Agad na nakura iwan sin raayat. Samantara kakutika wala dunin la sa kabayaan sin Allahu Ta'ala. Bukun kita ni hapulmat la sa kabayaan sin Allahu Ta'ala. Biya na sinji matuha masa na to ini. Halawang kasusahanin umat Islam. Halawang kasusahanin ama, halawang kasusahanin ina. Halawang kasusahanin nakura. Halawang kasusahanin raayat. Singgaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Way pagkasusahan niyo. Namayta kita nila susah sabab wala kita nangandul patuhan. Nangandul kita kato. Nangandul kita hapya panjari. Wala kita nangandul hanag papanjari kato. Sindia ak kita niyo harap madukan niya mangandul. Kita niyo mga kataw-tay manguran. Na. Uni lagi sin murid ini. Pagkawihad to. Ingano siya nangandul na alta nila, kawasan nila, hingat nila, kusog nila. Iwan haununo na koneksyon nila, nangandul na. Na pagkaon deta sintuhan, wa may yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuh. Pataraktu tawakkal ala nas. Way na ako nangandul pa siw-siw tao.
fataraktu at-tawakkul 'ala an-nas. Piupo ko na, stop ko na ang pangandol at tao. Wajtahadtu fit tawakkali 'ala Allah. Piyagtuyuan ko na. Hinagi niya guru niya, piyagtuyuan ko na. Inhilo muka ko. Bangmayan makaragpak ako. Papangandul kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli halin wahin. Hakatan kahalan, iwan hakatan waktu. Amo yan mga anak po. Hingkagunahan na to, tiyo-tiyo din waktu na to diya dunya ni. Ayaw kita ni inibog. Sinlingkat sin dunya ini. Amin pialingkat sin tao. Bunal dia ak kita ni, papalingkat kato taning gumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Pialilingkat na sin Allah Ta'ala yung gumi. Naroon kam halingkat kabayaan niya. Ayaw sadya kamu, inihug sinlingkat pialingkat sin tao. Sabab, marayaw bihaon, pagkonsumo ko na marayaw. Ang penlingkat kabayaan sin Tuhan, marayaw bihaon, pagkonsumo magsusungin dayaw. Na, amod din pamungon niya, pabaran niya, inagin niya, paguro niya. Kitaan niyo mga tuwan, inyad to ayat hasuratut talaq. Hikaru ayat wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Paman si mahasud si mahating pangandung sadya kamu mga bariman. Pagkain 'alal hayy alladhi la yamut. Pabuhi di siya kugdanan sing kamatay. Naingkitan niyo biyawon buhi. Sa anytime, kuno-kuno dumatong apabila mabut na impakadalan. Dahil sa biyagturi kapangandulan, dahil sa biyagturi pihati kataniw sin Allah Ta'ala ay kamu mangandul pa magkamatay. Nagyadin limpatay asal, misanim buhi, amin mapatay, di na kita papangandulong. Sa gawa, pangandul kau pabuhi, salamala. Naisiyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babyanin nangandul hasin, way mansin. Dada nagbus patay. Inangandul akawasa, way man kawasa. Turan yung mga tuwan. Innangandul ha kusog, way man kusog. Innangandul ha business, way man business. Aturan niyo. Sa innangandul ha Tuhan, misan pangatod mo, paisi diya dunya, hadlaw susung, ning pagkita, ni sinusog marayaw patuhan. Bukon hindi. Hindi pagkita, ni sinusog marayaw, hantara sintaw iwan tao. Tanim, mga katawte mong pangandulan niyo, inatay niyo. Pangandulan niyo, yung pito ang gautabaran niyo. Paguhi, salama-lama. Hisiw yan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kamu mangandul, pensiw-siw. Di ka pangandulan. Dahil nga sa babiyan, piatumtum kita niyo sin ayatin ni, in manhajur rasul wal anbiya, dahil kan Adam sambil pahinapusan, amunin kita niyo, masasinjunjungan ta niyo, alayhi salatu wassalam, pangandul pa Tuhan. Kita niyo mga Tuhan, hadis, dahil kan Umar, radiyallahu anhu,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la rajakakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Baita sinambu kakasih Allah Ta'ala sahabat sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam diuwag kulong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda law annakum bang sadyain kamu yan yatawakkaluna ala Allah nangandul kamu patuhan hinang ning sabab kabayaan niya pag-ubos sing sabab hinang niyo kabayaan sintual ang paniw piangandul patuhan sin sarayaw-rayaw pangandul larajakakum pataurun sintuhan yung rejeki niyo ganap mangganap yung rejeki niyo. Nah, ang paimasa na ito ini matao din rejeki susa wayon rejeki susa tiyo rejeki susa may tayan wala kinugdanin pangandul bukunin pangandul niya hakka tawakkulihi ilallah bukun sarayaw-rayaw pangandul patuhan bang sarayaw-rayaw pangandul niya haingat niya pangandul niya hakusog niya pangandul niya bisnis niya pangandul niya kuniksin kabayaan niya. Nah, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kinugdanin pangandul niyo iagad niyo atulan bihantang kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun kamu naghinang atulan sing kabayaan ning pangandun hakka tawakkulihi sarayaw-rayaw mattan pangandul patuhan la rajakakum ihud ranapan sin Allah ta'ala rijiki niyo pataulo ng rijiki niyo nasa kalituan mataud susa Maita, wala doon yung pagbaya, kabayaan sin Tuhan. Pagbaya na yung kabayaan. Dahil nga sababihan, karuhaan nin matiw-tiw. Karuhaan na yung katantaan. Sabab wala doon yung pangandul kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, at tabila roon, yung pangandul, sinatay kabayaan sin Tuhan la rajakakum anugaraan kamu sin Allah Ta'ala rizki kama yarzuqut tayr biyasin karihe sin Tuhan rizki hamanuk-manuk ya subhanallah makasipu gatao yung manuk-manuk na nandul patuhan sakaling kita manusia wala na nandun manuk-manuk nagtawakkal pa Tuhan sa hinang nin sabab hintuka niya iwan sisiki niya iwan sin mata niya hinang nin sabab kabak na ridiki ampas yan ang andul po nasa kaling kita Tuhan. Nah, biya din imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yarzuqukum kama yarzuqut tayr bang sadyabunal nangandul kamu patuhan wala kamu nangandul na nasabot na kauna pataurun sin Tuhan yung rizki niyo biya singkari rizki karana pamanuk-manuk subhanallah. May tayo ito manuk-manuk. O eroon manuk-manuk kaya hapdi.
Naato rin mano siya bihaw. Yan, matawag mga bata-bata. Bangkaw nagkakaon halawang sin restaurant, hiluputin dila, dili niyo kamilaw na pagkaon. Hinagi si mga matawag sin, uturun ko sa long nindila mo yan. Lupot-lupot ka. Wala ini yatod sin tao, wala ini riundungan sin tao. Sin anytime maglain siya rin dunya, mig siya irin ng katantaan. Mayroon marani ang ununo. Kuko puti daw, mayroon kuko libayes. Aming kasuwan niya badyo libayes. Na mayroon kuko puti libayes. Aming kasuwan niya badyo buay halakot. Mayroon da kuko puti lakot. Hipagpusot ka niya. Bang siya mapatay, hipagsapot ka niya. Tulad niyo mga tuwan. Naun. Hindi na manok-manok piyakay niya. Hinang niya yung sabab. Ampas siya nangandul pa nagpapanjari ka niya. Way manok-manok kaya abdi. Diya din narisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawdu himasa. Pagbulat may naad. Panagnaan adlaw. Hiyap din na yun. Hinagi si manok-manok, aun dihil ka ako sintuhan. Aun mata ko. Aun tuka ko, aun siki ko. Hinangin ko yung sababang pa ako mangandul ka niya. Hayad tuli mo pad. Yan panaglawag. Aturayan to. In comparison ta manok-manok. Mayroon manok-manok kaya hapdi. Mayroon manok-manok istambay. Subhanallah. Naaturan yung tao. Kamatauran magbayta, survival lang na. Unyong bayta. Lumupad siya simpanag na anadlaw mahinaat. Hiyahapdi. Wataruhu bitala. Magbalik siya sin kahinapusan sinadlaw rum na pa pugad niya, papagtutukan niya, kaya kansugan nagdara pa reserva. Kitaan mo ang tuwan. Hinang si manok-manukin sa rabang pa siya nang andol patuhan. Weon standby manok-manok. Pag kita sintaw na nandulaw dalawang na rito. Yan istambay rin mambat. Taan yung mga tuwan. Inadi sini. Bang ininabas sa napangadji marayaw sing kita ni rungdungan na to. Makasipug. Inhinang si Manu si Ahmasa na to ini. Amin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung manok-manok yan pamanglawag yan pa magdumul wang hunong makaun niya. Yato ka baba yung kataasing ka sa kawa tuwan. Di muli pabay niya. Di muli pahulaan niya lang siya wala nakarararig jiki amin piyangandul niya patuhan. Tani yung mga tuwan. Manok-manok. Tuka niya ra. Iwan sinsiki niya. Ngig siya simbulat mahinaat. Bati niya rin nga katukan. Di siya muy pahulaan niya wang nyari mara. Inrijiki dihil ka niya sinallahu suha. Naimano siya ama sa natun. Nangangandul ha bakay. Nangangandul na nakura. Nangangandul na uno katanta. Tuan, jukupun na to ng pangandul. Mangandul kita niyo pa original pangangandulan. Bang na to, kaya na naman, aundayaw sim pangandul na to, hawakay na to.
hailmo na to, hakusog na to, hakoneksyon na to, magduruhunin dayaw, bang harap na to pa original. Dahil nga sa babihan mga anak kapo na mo, amin yan kamu kalayuan, amin binin ni mula niyo, binin ni maumaas niyo, ialop niyo, inridjiki, liyawag niyo inridjiki, ialog harakan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ay kamu mangandulhan. Pangandul kamu hanag papanjari kato tanyo, supaya ganak bangganap. Inridji kiril kato tanyo. Pepatahan kita ng sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam. La rajakakum kama yarjukut tayri. Biasin karihir rijiki hamanuk-manuk. Wirun manuk-manuk ya abdi. Wirun da manuk-manuk tambay. Kaya kansuan kata. Maita nagtawakkal patuhan puas hinang nila insabab na dawhat nila inridiki bihadto. Pepatahan kita ni sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam bihadto ragbos. Di mo'y panugal niya, di mo'y pabay niya, bang niya wala narara, inridjiki yan ughara ka niya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain kita ni ubihar. Hindayahan istambay rabay, dayahan da kulong. Nagistambay. Sinimbiyay ta ka, tinuag sinridjiki, ta amunin aabutan sin pangatudda. Manuk-manuk yang magdumol. Wairun bingit niya. Wairun umpan niya. Yung kapital niya ra. Subhanallah. Sa hinang niya yung sabab, ampas siya nangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon kita ni hinang na ito yung sabab, sumagawa, bukon sabab kabayaan sin Tuhan, sabab kabayaan sin ako iwan ikaw, sabab kabayaan sin sila iwan kita nimo. Naubos. Dahil nga sabab yan, baitaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Wa tawakkalu ala Allah. Pagsama-sama kamu mangandul, bugsuan ni pakaradyaan niyo patuhan, manahot maaslag, tuju pa Allah Ta'ala, hapuas na hinang niyo na insabab. Masulay na kau pamingit, magtukaw palaw. Wala mo riyara imbingit mo. Huwag nunumpan mo. Na mustik bang kau makaka? Siya bang yan dira mo? Aun dira mo bingit. Niyadto kau simbukong taipun. Matuan. Naka minrijiki. Sabab ipapahinan kayo mong kataan sabab. Nasa kali mga tuwan nagsusay din tao. Tuhan na mo, yari kami ya. Masjid biak laguno ini, nanunumtum kayo mo. Napakari ang mga istak dakula yan. Magdauraran siya ni na nakapu mo. Muga. Sa subay mura kaon maddo. Hinangon mo yung sabab. Na, yadto mga katawtay manguran. Mga anak kapo na mo. Bang sadya na aunin pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rahatul qulubi wal abdan. Masanyang in pangatayan. Ivan masanyang in jasad. Tani mga tuwan. Bang natukya na naman masanyang in jasad. Balikan na to. Hapal sugpatan sintaw ibang taong. Lawisanin sanyang.
sin pangatayan na to bang nabutok tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya yung punang singkatan kakukunan na to wala doon na Tuhan wala doon hay siya si manusia siya yaw na Tuhan taning katan puunan sing kakukunahan na to dahil nga sabab yan mga anak ka po harap na to madtog mangandul ay ikaw mangandul hakita mo siya pangandul kaw hakusog sin pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa wabad ito mga tuwan, aw namuk sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin nakaabot sila masa nagbaytay nabi. Khairun nasi karun. Nagsabda yung junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam insarayaw-rayaw manu siya amunin nag-ibadat hamas ako amun day sa pamasan niya nag-abot wala nag-ibadat na ngayon taiyad tuwing sarayaw-rayaw nag-ibadat hamasan niya kurik kataan Uyrong mawaya sinrung. Ampay masa na ito ini. Mataw din mawaya sinrung dahil singkuri. May tali-taliun nila. Dahil nga sa babian, inagi nila kato. In sabab sin kiabing siya na sin ummat na kaunaywan sin ummat haulian ini amunin kita niyo. Takdimul hawa. Piyauna nila yung kabayaan nila dahil sing kabayaan sin Tuhan. Piyagtaatan nila yung kabayaan nila wala nila piyagtaatan yung kabayaan sin Tuhan doon kanila. Maamo na hindi matuha masanatinis. Bang di matuha umat na kauna tiyo sila di matung haumat ini salak sa manusia sa unum sa ginday. Amuyad mga tuwan yung baita nila kato. Apabila manusia paunahon niya na yung kabayaan niya haulihan na yung kabayaan sin Tuhan mahina na masipug na kumangi na maluwi na misan maunto. Namun natuhan yung masanatuin. Sakawa, lam yatapakkaru, walam yataammalu, walam yatadabbaru. Wala nila rindungan. Wala nila iatud marayaw yung kahalan. Nag-analyze sila kaniya-kaniya. Sinubos na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala iyarin pag-akaran biutangan kita nafsu baakarunin nafsu tari ingkatan biutang kato sin Allah ta'ala piya panjari papaakaron kita runayin tani mga tuan na bang natuya ka din niya tuwin biyayta niya rahmatun linnas. Hikapagulong, hikapaglas sa simano siya bang sila miya kadayin. Uyrong mabaya magkalo. Uyrong mabaya magilwala. Na may tayo nagkalo nagilwala. Buko namin yung piyagakaran. Bukong dami yung piyangandulan. Tani mga tuwan. Nangungupin halaw na yun. Hidayatan lahu. Pag hidayat sinatay nila, tudyo pakabayaan sin Tuhan. Pag hidayat sin napso nila, tudyo pakabayaan sin Tuhan. Bukod pag hidayat sin napso na to, pakabayaan na to. Dahil nga sabab yan, iagad man si Manu siyang kabayaan niya, kaya kaunin marayaw, iinumin marayaw, kaya kaunin mangi, kiinumin mangi, kaya kaunin lasun, iinom da sambil lasun.
Waliyadu billah. Narangnyayad tu iya din rahmatun lil alamin. In rahmatan lil alamin. Tiyan tu niya unto'y malasakan. Amin di na siya lumasabaran niya. Sabab mangit na siya lupa. Aun malasakan niya, amin nagpapandari kami. Tani mga tuwan. Rahmatan linnas wa hidayatan linnas. Uno pa. Sa'adatan lahu. Hipagpasan niyang kanila rin diya dunya awla-awla na hadlaw akhirat. Sa mausin mano siya mawiya sumanyang di. Narisakan sumanyang din di. In power din di ang pagtawon un in ok. Uwos buhi, uwos patay. Nakadtoy kung halaw may kung kawang niya time samsil ko. Magdapara pa kaw sin paso. Bukon ko magdapa-dapa sin karayawan sa magrapara pa kaw ya manok. Sin paso. Nangab kabin lima mo, nangab kabin sikim mo. Subhanallah. May tasambi sikim mo mangabkab. Sabab kaya kabkaban min baran mo, kaya kabkaban min anak mo, kaya kabkaban min apo mo. Di mabutan ka dyan, di na ka makakabkab. Liyaul na yung sikim mo, liyaul na yung lima mo, liyaul na yung kata. Turayan tuan. Dahil sabab yan, di ay taan sintuan ng nabi niya, iban sin umat niya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Marayang dunya ini sa lawin dayaw sinadlaw ka na. At turayan tuan. Na, umi na rin sin sahabatin sabdanaw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siu-siu imanaw humua siya rin habay niya. Masya siya simbabas siya hunini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu iya ini baita kaniya mga mimingkya pamung niya Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata hudita wa kufita tanaha alayhi syayatin mamuli ang syaitan kikita kawri mo kakitaan nalaw na unupin mahinang niyo amin anak kapo Adam yaun ngig sharing abay niya aong biasa niya kabayaan sin Tuhan na in siya halawang palihala na sin Tuhan in siya halawang taming na sin Tuhan in siya guided na rin Allah Ta'ala uno pa lang nin mahinang niyo hal ka Tuhan bangkaw nang handol pa Allah Subhanahu wa ta'ala hat sadya kaw minig di abay mo uno-uno panaw mo di na maparintasin sa itanin kabayaan mo. May ta, sabab kiyatukbal mo na, ing kabuhi mo, ibang kamatay mo, pa Allah Ta'ala, laway rin nga atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Amo yan mga tuwan. Dahil sabab yan, di ko mawaya mga ano. Sabab di kabayaan sin Tuhan. Dahil sabab yan di ko mabaya mangiging. Sabab di na kabayaan sin Tuhan. Dahil sabab yan di ko mabaya magtakabo. Sabab di na kabayaan sin Tuhan. Wala na mga pagtakabo mo kayo. Way na hinang mo karayawan habaran mo. Way kaya sugpat mo habaran mo. Way na kaya ganap mo habaran mo. Dahil nga sabab yan mga tuwa.
mga anak ka po na mo. Dahil mga hipaghanulay sin problema hamasa na ito namin di madyato. Suway kita niyo mangandol patuhan. Ay kita niyo mangandol haalta na to. Ay kita niyo mangandol hingat na to. Ay ra kita niyo mangandol kusog na to. Ay ra kita mangandol siw-siw sa harap na to. Pa Allah subhanahu wa ta'ala janji niya. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Sisiw simatan mangandol siya. Iniipon ko yan kako. Ang pangyayagad. In karayaan ko. In siya halawang pamalihala. Nahamura-murahan mga anak ka po na mo. Sarong sadlaw. Amod ting kawunahan na to. Sa babiyadagbos. Nangandulin manusia. Papagkahin niya manusia. Kaya lupahan niya pangandul. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan. Ini patubtugon na mo dito. In pangadyan na to. Bangmayan kaya tagnaan na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na panghinduan na to. Lari aulain kami. Panghinduan na mo. Mura-murahan. Yung mga anak po na mo at tiranan. Na nakasawd sila. Sin pangadyan. Dahil nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiwanday nga hadis, sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, salta kagunahan na tutuod, pataurunin mga bihato na sabot, sabab amod ting kagunahan, sing kaguhi tanyo, awla-awla na, dahon na luto, paadlaw ka na, dahil nga kabayaan sin Allahu Ta'ala, amin piyasampay, naraak niya kahinapusan Nabi junjungan tanyo alayhi salatu wassalam murah-murahan bangmaan piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma rabbana takabbal du'aana fa innaka antas sami'un qaribun mujibud du'a Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana إنك أنت التواب الرحيم اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما جهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته